Président. يثكلت في صربعة يلد وفرق كرا تساويلات يزمرن هذا عيونا إمعذار للولاية تيزي وزو كرا إمعذار للولاية تيزي وزو تساويلات يزمرن عيونا ذي 28 سنة نغذي تودرت نسن يلد سيون وهي يوم بروغرام يتبع وقرا وغرفا للولاية لابيويا نحضرت تيوناتينا كينيا نبويا ونيد تصور كينيا أردواني. Cette fois-ci, on a préféré célébrer la journée nationale de l'indépendance et de la jeunesse. La routine le 3 décembre et le 14 mars. C'est pour ça qu'on a préféré cette journée. C'est une journée qui في الجزائر المرة إذا قال لنا تصل الشهداء الله يرحم ربي دونك أسنا هذا الباساج أسنا الله يرحم ربي الله يرحم شهدائنا في السنات كنت زراب ذاكي الحزانة تصل لي زونديكاب تصل لي دوسي ديبوزا تصل ذوك لي وين تصل لي معذار إذا ديبوزا لي دوسي نكون فري ذاك زبيرة راد الحاجي كلها لي تو الموند دونك وكادو ديال الحزانة فري ذاك سالف با ديرو تساوينا لها زعما نرجو لا بروشين ايديسيون هذا وين إن شاء الله يورا دوطرز ايديسيون إن شاء الله هذه المناسبات اللي ديال الفرق لحرجة التساويلات اللي ظل باش يتسكروث مازال خير رزات ان شاء الله دونك الا قارتني غاض الحل نعشو باسكو زبرنا تفرضوا فريس قول فرنا كنقارن اتصي مع دار قال لي تيزي وزو ديوثنا الولايه اكس انا اتصي مع دار دونك سي بور سا نخدم الحزان دازال 180 مع دار يدير الحزان فري ذاكي يشبع ربي سكو سميل كومونسا سي لا 4 ميديسيون سينيك مقارني كل ني اتص يدير الحزان فري ذاكي بارابور ديك الحزان 44 ثغيوانين مع دار 44 ثغيوانين اتص ذوك لي ويض على يد الحزان دونك كنزرب ثم غراكين هكا تسيدك لاسوسياسيون ناسيونالي تمتيرو لي سوليداريتي دو ريميسي دو باساج هكذا بلا ما تسوغ غتشكر هو كذا يعاوننا كل لا ريوسيت لا كونتريبيسيون كي سي القرفان ناقص البعيد دونك وصلوا لي غرف الاول في غوالي ماس البريزيدونس قاموا غرفان هذه بور لوفيرتور اوفيسيال ديال سيت سيريموني نفاد لا تراديسيون اكيد ندي لاقات نكمل ولا قات ناميليوري غنزدات ان شاء الله de sorte à ce que on va pouvoir répondre au moins aux besoins les plus élémentaires de cette frange de société. إكسعان ومن تمدو أزل مقرن أتصاطاس وقاموا غرفان الولاية نتيجي وزنو إلا قال كان أدنسمشتاي معذار الكواس ديال لا جورني ناسيونال معذار إلا قال كان نتوالين دي لي سيريموني وفراق قلاقي معذار نتوالين دي توت لي جورني دو لاني خاطر سي اون فرونج دو لا سوسيتي كي سوفر يكسعنا راه لي مويان نكون يكسقامو عارفين الولايه سوينو من زمر اني لي يدسن اني لي سيدي سننسن pour affronter les difficultés de la vie. Donc le matériel يدني وين يوسقوا ساكنين دونك لان 35 لي تريسيكل موتور لان 35 لي فوتوي رولون الكتريك لان 37 لي فوتوي رولون لان 6 لي فوتوي رولون غاردروب لان 30 لي ماتلاونتي اسكار لان 6 لي ميديكاليزي لان 15 اللي كان بور افوغل لان 10 اللي كان كنديان لان 4 اللي فوتاي رولون ام سي لان 10 اللي بيكي دونك نكوني Je pense que c'est une excellente tradition qu'il faut perpétuer, qu'il faut conforter et renforcer, qui vient donc prendre en charge en partie une catégorie de nos concitoyens. Je pense que c'est une action également qui complète, même si la prise en charge de personnes à mobilité réduite ou qui ont un handicap physique qui le complique un peu la vie, cela relève de la responsabilité de l'État. Et on sait très bien que l'État fait des efforts, mais n'arrive pas peut-être à prendre en charge la totalité des besoins. Je pense que ce genre d'action qui est initié aujourd'hui, qui devient une tradition au niveau de la TCUZ, au niveau de la POI, c'est une excellente chose qui j'espère, donnera des émules à travers tout le territoire national. C'est vrai qu'au niveau des autres wilayas, il y a des crédits qui sont votés, qui sont destinés à cette catégorie de personnes.
mais peut-être pas avec cette envergure et pas avec cette solennité. Je pense que cela marque l'intérêt de la pays, l'intérêt de la société envers cette catégorie de personnes. Mais ce que je voudrais dire, même si cela renforce un peu l'action en direction de cette catégorie, je pense qu'il faut faire un appel également à l'ensemble de la société civile de contribuer de manière significative à la prise en charge de cette catégorie de personnes pour leur faciliter la vie, pour leur assurer de meilleures conditions de vie, de meilleure mobilité, qui leur permettent donc de se prendre en charge. Parce que l'essentiel, c'est... On a eu l'occasion de les voir يوني ونسند البيرو de la commission sociale. فرح غاسنين ديني ميزن دي صح que ce soit la moto يجيني نا autre chose ويضموا دي صحارا ان شاء الله en décembre غنفرق داغن une deuxième fois. Chérifi Abdelrahman, le tricycle à moteur va lui être remis par le vice-président de l'Assemblée populaire d'Ilaya. وتروحوا ثرا هذه السمات اللي مثلا تبوجي تاس كان وين لا يصفر وتروحوا ثرا الى عناية نون استمر فارس وزني غادي انكر ويا ميسي بري ومن غيز مضاريو 50 كيلو بيطا قرغسي دكتور كيسميديس مع في الصوفي الله باني قوما في الصوفي اكزميت اروح زرغا ديكزمو ضرب ميثا كاروستاكي انكر ويا ورو من غير كيدو نيسي اتشوالي غا كابر مورو من غير فوالا الحمد لله يا ربي كاروستاكي اكويد يعاونن ويد يحام في الليل زعما تنقل وانا كاين اذا قدو حكاين خام ولا واش صغري والله غالب فوق ذاك سواكين زمان الصبعات توني وراوي مي سي توجور يون مي ركوزو شنو راك تكرس تروحوا على الجنازه تروحوا على المغارب وين بيها هو تلقى من غير الصبر وتروحوا غير دورس تريسيكل كيس هذه الناس ولا كسراهم بيود هاي اروح انا وربغي غير الحباب هذايا لاقي مازال مبروك في اللاكي الله يسلمك يعطيكم سعيد علي سعيد يمس عليك عليه داكور واسماء دروحم اغدف سيدي سن نون ان شاء الله بور اليجي لي سوفرونس نون باش نكون نعاون ذي خديم نون دوزيام مسألة يدير المنور يعني العسيوي ليلونا Monsieur Sadout Farhas, élu à l'Assemblée populaire de Wilaya Siaoui, il est
commission de la misère. أم كيعجبك لا؟ يعجبك؟ تاكي قناص كابيني نيوز تلفزيون تاكي التلفزيون انترنت سينا غير المستقبل فوالا انا واش اسمك لعناك؟ ايه انت الجهه؟ ها؟ خيار الناس ام كذا شي توالد كوينه تاكي كدويا كي وين تفك انا كي من زمان كيف كان الحكم بعد يعني تقاتل تبغى لا لا يا رب وجماعة ما قال لا رسواتيني صباح سنضت سنهار ذاك تسنضت سنهار البركة سنضت في داخل شهر السوايع كان يواجه يعني الموت الحصون كل شيء مبروك. الله يبارك. العفو بالويض ان شاء الله. القسم محمد السعيد سكتي زيوزو.